Reka tubashimire rero bakunzi ba Nexus TV aho muherereye hose muri iki gitondo turavuze tutereka noneho tunage amaso ko biri kujya mbere mu burasirazuba bwa Kongo. Ese amakuru yaramutse gute? N'ibiki bihari bishya biri kuvugwa n'ibiki? Ejo rero navuga ko umunsi w'ejo ibirebana n'intambara byabaye nk'ibihagarara mu buryo bw'amasasu, ahubwo noneho haba ibiganiro bitandukanye, hagenda haboneka amakuru umuntu yavuga ko agenda wenda sinzi ukuntu nayasobanura. Ni amakuru yagiye ava mu bayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye, umuntu yavuga ko ndetse n'abayobozi batandukanye. So niyo rero tugiye gusa nk'abitsaho. Ejo habaye ikintu umuntu yavuga ko wenda kiri gitandukanye n'uko ibintu byari bimeze mu by'ukuri. Ejo minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo yitwa Angel Motshega yatangarije itangazamakuru ikintu umuntu yavuga ko kigaragaza ko Afurika y'Epfo ntago mu by'ukuri irashinja u Rwanda ko ruri mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse uyu Angel Motshega yavuze ko mu bihe by'intambara i Goma hari ikiganiro Ramaphosa, nyuma y'uko Afurika y'Epfo hari abasirikare bayo bari hariya bari bitabye Imana, hari ikiganiro Ramaphosa ubwo ni perezida wa Afurika y'Epfo yagiranye na perezida Kagame, kuko we yemeza ko uko babivuga bemeza ko abasirikare b'u Rwanda aribo bari kurwanira hariya barwana na FARDC. Ubwo ni ukuvuga ngo ni FARDC ifatanyije na SADF, ubwo tuvuga ni South African Defense Force, noneho hakaza na FARDC n'abandi n'indi mitwe ifatanya na FARDC. Noneho we agaragaza ko M23 mu by'ukuri n'ingabo z'u Rwanda barimo kurwanira hariya uburasirazuba bwa Kongo. Agaragaza ko hari ikintu Cyril Ramaphosa yagiranye na perezida Kagame, noneho cyagize gute, cyashyize umurongo ku ntambara iri kubera hariya, ndetse byanatumye ngo ibintu bijyanye no kurasana bihita bihagarara. Ubwo yabivugaga avuga ko mu by'ukuri ubwo ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bakomeje kugenda baraswa. Ubwo we mu byo yita yuko barashwe ngo n'ingabo z'u Rwanda, Cyril Ramaphosa ngo yahamagaye perezida Kagame akamubwira ngo nibakomeza kurasa ku ngabo za Afurika y'Epfo ngo kirafatwa nk'igikorwa cy'ubushotoranyi, igikorwa cy'intambara cyo gufungura intambara mu buryo bweruye. Ibyo rero ngo byatumye ngo perezida Kagame nako intambara hariya mu by'ukuri ngo isa n'ihagaze. Ibintu rero ibi ngibi ibyo uyu Angel Motshega yatangaje byahise mu by'ukuri Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda agaragaza ko ibiri kuvugwa nta hantu bihuriye n'ukuri, kuko Afurika y'Epfo mu by'ukuri ubutumwa bwayo mu burasirazuba bwa Kongo budasobanutse. Mu ruhande rumwe biyita nk'abantu bavuga ko bagiye mu burasirazuba bwa Kongo kugarura amahoro, ku rundi ruhande wareba muri mandate bashyiraho cyangwa se ijyana ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo ugasanga ko bagiye gufasha igisirikare cya FARDC, kandi abantu bari mu butumwa bw'amahoro ubundi bajya hagati y'impande zombi. Ntabwo bemera yuko abangaba barwana n'abangaba, bemera ko abangaba barwana n'abangaba, baba bahari kubw'inyungu z'umuturage. Ibintu Nduhungirehe noneho yavuze ko mu by'ukuri ibyo Angel Motshega yatangaje nta hantu na hamwe bihuriye n'ukuri. Ntabwo ari Angel Motshega gusa wabaye wavuze ku kijyanye no kuba ingabo z'u Rwanda zaba ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo na perezida Cyril Ramaphosa nawe yagaragaje mu by'ukuri ko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi abitangaje avuga yuko yihanganisha imiryango y'abasirikare bagera muri 13 baburiye ababo mu ntambara. Noneho arangije avuga ko ari intambara ihuje FARDC, SADF n'abandi basirikare n'abandi n'izindi ngabo ziri gufasha FARDC hamwe, noneho ikabihanganishije M23 iri gufashwa n'u Rwanda. Agaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri hariya. Nta nubwo noneho yakoresheje imvugo itakiriwe neza n'ubuyobozi bw'u Rwanda, aho yagaragaje ko mu by'ukuri abasirikare bari hariya bari kurwana like yavuze ngo abasirikare b'u Rwanda yabise inyeshyamba, aravuga ngo ni M23 ifashijwe n'inyeshyamba
RDF za Rwanda Defense Force. Ni ibintu rero Perezida Kagame yagaragaje ko mu by'ukuri nta hantu bihuriye n'ukuri, agaragaza ko mu biganiro byose yakomeje kugirana na Cyril Ramaphosa nta hantu na hamwe yigeze agaragaza ikibazo kiri wenda ku ruhande rw'u Rwanda ngo avuga ati wenda hari ibi n'ibi ngibi tubona ko bitagakwiriye. Agaragaza ko mu biganiro byose bagiranye nta hantu Cyril Ramaphosa yigeze amugaragariza nkamubwira ati u Rwanda hari uburyo murimo kubogamira kuri uruhande n'uru nguru. Ariko arangije aranavuga ati, Perezida Kagame aravuga ati mu by'ukuri ntago ingabo z'u Rwanda ari inyeshyamba, ni ingabo z'u Rwanda nyine. Yavugaga ku byo Cyril Ramaphosa yabaye nk'uvugaho, avuga ko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko noneho nyuma y'icyo ngicyo arenzaho ntiyazita ingabo z'u Rwanda, ahubwo avuga yuko ari inyeshyamba. Arangije aravuga ati mu by'ukuri bisa nkaho mu byo Perezida Kagame yagarutse ku ngingo noneho irebana no kuba mu gihe ubutumwa bwa SADF mu by'ukuri ntabwo busobanutse hariya, cyangwa se bw'ingabo za Afurika y'Epfo ntabwo busobanutse. Mu ruhande rumwe biyita ingabo zagiye kugarura amahoro, ubundi ku rundi ruhande ugasanga barimo barashyigikira FARDC mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aravuga ati ibintu byajyanye SADF hariya ntibisobanutse. SADF yagiye igiye gusimbura ingabo zari zashyizweho na Afurika y'Uburasirazuba zagiye kugarura amahoro mu buryo busobanutse. Ati noneho rero bo biyita bari kugarura amahoro, ariko mu by'ukuri ntabwo bagarura amahoro. Ati rero nimba mu by'ukuri ingabo za Afurika y'Epfo, niba ingabo za Afurika y'Epfo mu by'ukuri ziri hariya, agaragaza ko kandi niba Afurika y'Epfo yifuza ubushotoranyi ku Rwanda, narwo umunsi runaka ruzabyitaho muri ubwo buryo. Ntiharamuka habaye ubushotoranyi bwa Afurika y'Epfo ikomeje nk'uko bigaragara, hari amashusho yagiye agaragara yuko SADF yohereje ibindi bikoresho bishyashya, irangije noneho inagira gute inohereza n'abandi basirikare bashya mu by'ukuri. So ibintu rero umuntu yavuga ko Perezida Kagame yahise avuga ati niba haramutse habaye ubushotoranyi ku ruhande rwa Afurika y'Epfo, natwe turiteguye kuba twazasubiza mu buryo bugize gute bujyanye n'uwo mwanya waba ubaye. Ego. So ikindi rero, habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye. William Ruto niwe wari uyoboye, Samia Suluhu, hari harimo perezida wa Afurika wa Sudani y'Epfo ni Salva Kiir, hari harimo kandi na Museveni, hari harimo Evariste Ndayishimiye, umuperezida wabuze yari Perezida Felix Tshisekedi. Aha rero muri iyi nama Perezida Kagame yagaragaje ko mu by'ukuri abaturage hariya bakomeje kugenda bagirirwa nabi, barimo bavuga ikinyarwanda birumvikana. Rero niyo mpamvu yahagurukije M23, ariko mu by'ukuri ibyo byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka kubyumva, idashaka kujya mu biganiro. Agaragaza ko icyakorwa n'abakuru b'ibihugu bose mu gihe ubushake bwaba budaturutse mu buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitazagerwaho. Aravuga ati se nk'ubu mu Rwanda hano hari impunzi zimaze imyaka irenga 20 z'abakongomani bavuga ikinyarwanda, banze ko bataha ngo saba ngo ntago arabo muri Kongo n'abanyarwanda. So ibintu we yavuze ko mu by'ukuri igishoboka cyakorwa ari uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakumva neza igikwiriye gukorwa, igashyira imbaraga mu bijyanye n'ibiganiro kugira ngo ibintu bibashe kuba byagira aho bigera, bibashe guhabwa umurongo. Agaragaza ko nta kindi gisubizo gishobora kuba cyagira gute cyaboneka muri rusange. Ku rundi ruhande ariko Perezida Tshisekedi nawe yabaye hari ijambo yatangaje, atangaza ko mu by'ukuri situation itoroshye iri i Goma, itoroshye iri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko noneho yongera gushinja u Rwanda ko ari rwo barimo barwana mu burasirazuba bwa Kongo, kandi biteguye kugira icyo bakora kugira ngo noneho bashyire ku murongo ubuzima bwa kariya gace muri rusange, bashyire ku murongo ubuzima bwa kariya gace. Ikindi avuga ko yasabye ibigo bya leta kugabanya ibyo byakoreshaga, ndetse n'imishahara byaba ngombwa ikasa n'igabanyijwe kugira ngo ayo mafaranga yongerwe ku gisirikare cya FARDC kibasha kugira imbaraga zo kurwana. Sibyo
kibashe kugira imbaraga zo kurwana ibintu umuntu yavuga ko mu minsi yose yashize kubera icyenda bitari byarakozwe gutyo, bikaba bikozwe ari uko M23 imaze kugira gute gufata Goma mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ntabwo rero yavuze mu bigo bya leta gusa, ahubwo yanasabye ubufasha mu bikorera bahariya muri Congo kugira ngo ibintu bibashe wenda gukomeza kugenda bigira umurongo bihabwa. Nuko rero umuntu yavuga ko ibintu bihagaze kugeza none ahangaha. Ikigaragara nuko intambara ishobora kongera gusa n'izamuka, ikazamuka mu bundi buryo. Felix Tshisekedi yamaze gushyiraho noneho n'undi muyobozi cyangwa se guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nawe ni Major General ugiye kuyobora hariya. Ejo twabonye kandi abacanshuro bazamuka hariya bava mu mashyamba ya Congo, banyuze mu Rwanda bataha iwabo, bari Abanyaromaniya. Wiringoma yagaragaye avuga ko rwose mu by'ukuri bitumvikana ukuntu ushobora kuzana umucanshuro agahembwa ibihumbi 8 by'amadolari ku kwezi, mu gihe umusirikare w'igihugu adashobora kuba yanahembwa $100. Aravuga ati icyo twifuza muri aka kanya, icyo twifuza ni ukugira ngo tugire gute, tugire igihugu gitekanye, igihugu gitera imbere, igihugu gifite agaciro. Ati mwabacanshuro mwe nimuzagire gute, nimuzagaruke. So igihari rero kugeza uyu munsi, ejo kandi hakomeje kugenda nk'uko byari bimeze, hakomeje kugenda mu bice bitandukanye bya Congo hagaragara abantu bakora imyigaragambyo bamaganira kure ngo like M23, ariko by'umwihariko bakanavuga ko ikomeje gufashwa n'u Rwanda, bavuga ko badashobora kuba bayoborwa n'u Rwanda. So ni byinshi byakomeje kugenda biba, ariko nahoze mbona Patrick Muyaya avuga ati abantu nubwo murimo mukora imyigaragambyo mugira gute, ariko mugende gakeya mwisahura, kuko hari amavideo yagiye agaragara abantu batwika amapine muri Kinshasa, ariko mu nyuma birangira bagiye no muri za embassy bagira ibintu batwara muri ambasade zitandukanye. Hari nawe hagaragaye bari muri za supermarché bagira ibyo biba. Ukibaza iyo myigaragambyo ngo igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo ije mu bujura, ukabona ko hari ikintu runaka n'ubundi gikomeje gusa nk'ikibura mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. So turabashimiye rero bakunzi ba Nexus TV, turakomeza kugenda tubagezaho amakuru atandukanye akomeza kugenda acaracara cyangwa se agaruka ku birebana n'iyi ntambara. Minisitiri ntabwo twose tutagarutse ku butumwa bwa Minisitiri w'ubuhanzi n'iterambere w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, n'utuma twishima. Wagaragaje ko mu by'ukuri umuntu wese waba ushaka gusagarira u Rwanda yaba yibeshye mu gihe afande Kagame akiri perezida. Ati mu myaka 30 byarabaye, u Rwanda rwisubiza ikuzo. Ati inkotanyi zarwanye zigabohora igihugu, zigahagarika jenoside yakorewe Abatutsi, ubu noneho ziyongereye mu mbaraga, mu bushobozi byikubye inshuro 30, bwagarukaga ku myaka 30 ishize jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. So rero reka tubashimire kandi dukomeze kubifuriza ibyiza. Murakarama, muhahe muronke.